Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba ezitrendayo laphana wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphinda kuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu sila esinithulela khona indaba laphana wey'ngane zakwethu akade zenzeka laphana kwigcwalisa picnic okumcimbi akade use-Ellis Park laphana wey'ngane zakwethu uhlelwe ukhuzane laphana wey'ngane zakwethu wasuxhaswa inkampani yakwa-Drip laphana wey'ngane zakwethu. Into eyenzekile laphana wey'ngane zakwethu, ubonakale laphana uzuma laphana oyi-manager kakhuzan ephelezela igcokama eze ayolifaka laphana estage laphana wey'ngane zakwethu. Ushiye abalandeli nesithombe esihle-ke laphana uzuma ukuthi aliphathe kahle kanjeyana igcokama laphana wey'ngane zakwethu, ngoba abalandeli bakwazi ukuthi labaculi abazwani-ke laphana ukhuzane benomthandeni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi laphana ukuthi ngabe ukhuzane singambona yini laphana naye aya emcimbini ohlelwa umthandeni laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile, subscribe nebhele ukuze kuzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyi-channel, siyabonga.